Aprangsi kadu kawe karbi solang doarat doana fans tame nilihin pen mate karbi Teach 2.0 YouTube channel hin pen tame nali tumafan karbi okipru akardom nang pajeriglo kardom lapen pini la so video long nang ni tumha nang ke than ponji mate nang peklang ponji la bangke non Orunodoi Asoni 3.0 komantu si ka apply kicheng jima la so puthak sila so video long nang than pachini ponik po lapen nali tum la so video kicheng pen kijut anlang egon lapen video ta lang mesen polte nali tum share pon egon tangte pada dipin pen che than pon lo nang tangte non pathek pen che than pon lo nang komantu pen si Orunodoi Asoni 3.0 ka apply kicheng jima lapen documents copy pisinang jima ka apply koson sinang jima la so puthak che than pon lo nang aprangsi adet nang than pachini pon ek pon ali tuma fan adet labang ken la so chiklo April 8 pen si cheng pon ek po mate a form bangke la so chiklo 8 April 2024 se nangle ek po la pen la so form la bangke nali tum ti bokhet gram panchayat mate block along la kali polte party workers tum along se la so form bang nangle ek po la pen la so form nangle ek det pen nali tum fill up nang po fill up det pen na fit documents ki pidu nang ji la bangke nali tum photo pakni pidu nang po la pen Aadhaar card pidu nang po bank account la pen ration card la bangke kinang sotlo ration card ave polote la Orunodoi Asoni 2.0 diai kha 3.0 la bangke long le data haiji la pen form na lilo polte la so form ko son si ka fill up neng zima la so updates ta me ni li na li tom phan la so video long nam piklang pon ikpo la pen ka prek area mate ka prek a district long bangke non ka fill up mate ka fly bang la cheng pon ikbom la pen forms ta me penang an fill up pon ikbom lo nili tum Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong Dima so la bangke non la so chiklo 8 April 2024 molom si a form bangke nang le ikpo la pen a form nang le rok pustame puthot ke thak thulang area long area tinta a form la bangke paking koy bate pak thong kep lan ansiron ponchot po la pen hala sud a form kelong nunde atuma fans tame la first page la bangke apply ekdet puthot second page se ako ron pon thu ikpo la sinon pen ale tum documents chithik mek igon documents ke nang jini li puthu le thot po photo pakni nang ikpo la pen Aadhaar card pen ration card bangke 2 lakh bangke nang sodo la pen bank account stame nang ikpo jongsi bank account pen Aadhaar card link bolte la bangke bank account bange pipe data chok Aadhaar card le nali tum pidun ikstame nali tum account along tangka bangke nang chethabik po la pen la so information nali tum ka an share un share ego Karbi Anglong arat stame palang iknang la pen pachini iknang la pen puthot eson alam nali tum arju porikha ar Orunodoi Asoni afanjong si lan anatangka nang pidu nangji mate apply ji adam bande form ke thon nam ji anam nangji pulote la bangke nali tum sikang sita pidun ri lagile nali tum apply dun de dano jolalo la free of cost government hin pen nang kapil pilike tangka la bangke en longle la Orunodoi 3.0 ka apply afan bangke la sila so YouTube channel nali tum kachingon pen subscribe igon la son update nali tum kilong verji la pen kilang long verji afan la pen videos ta menali tum kan ma share un share go Karbi Anglong rasta me pachinik nang la pen nili form nang le lopul la so form ko son se ka fill up nang zimal la so puthak sta me nali tum fan la so video long nang piklang ponik pu la se dumi thak me kadu kawe Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilang arat do ana fans ta me nili hin mate Karbi Teach 2.0 YouTube channel hin pen sta me KARDOM to change your